Hello guys, nabon sawin si bay tu ni ko hin avelin hi channel hin ka hin lem kin we tu ni ko ai say diu hey le phone tha le phone lu iti ki het ding ham phone cho dinga na ki gu tiang phone cho an na chi tiang ai lo la order no bola a hong thun tiang le a tha le lu hi chu ipin iti ne het ding ham ai chu tu lai hi phone ho ko ri farbis a bol win mi a tha cho in a cho sa ki jewin hi chi tabang ho a ko na chu i hoi do the ne di win nang man iti na bol len het khen the ding ham ti hi ka hin say hi chai na ge na ve en lang chile subscribe bol lo line hi a hi le subscribe ne bol pe en lang Facebook nga na ve hi a hi le long se nen follow button ne me pe en ti hi kaung taw na hi je uni kho hen ga vel hi te phone tha khu nang man na cho teng le phone tha bo ma ko kun na phone khu loi en lang on bol en lang *#06# dial bol le chun IMEI number hung do en tin hi chi IMEI number tu la do en lang na phone tha abom chunga chun IMEI number umitin hichit phone ko na nala do IMEI number le aboma IMEI number chu match na bol de hi kito ahinam akito lo wa hi le na phone chu refurbish a hi ti chu na het dingin apai mo nge chun refurbish ki cho kha jong abayan refurbish iti teng le phone ho hi alui ho hi atha bang banga asimwa market na hin ju ki ji hitta bang second hand ho chu atha chu ai ki cho kha diu bailam hi ji a chu atha check dan ka hin se hi ji tia phone na cho teng le hi chi check ding chu hai mil in ti chu achom langa hin sei do hin tin tunia video hi hoi ne sai la phan na sai le na loi na pai inam sungwa mi hon he hen iti wa he le long se nen hi chi page a hi lo le YouTube channel hi ki thu pi nan share anabol te te hi te ti hi ka hong taw na hi ka ki pa